A very good evening. Notice window gi dialogue assuming tawir punam po han mamak ta dong gi HEEYAI LEIMA tongram na punam putram nuk chobol na ikok to na kurum jari. Ngasi notice window na khana ne ne gi ta pogat chari ba ngasi gi topic Malem Thongam gi Khongchat aibdi khoi gi hau ki ba October gi tang ani lishing ani ga kun ga manga da gi hauraga khoi gi santi pu ba Khongchat haidana khoi gi cycle thauduna Delhi da gi hauraga UP Bihar, West Bengal, Assam, amadi Nagaland, haidi laiba kogi maite amadi kuki ani gi thoiba conflict si matangda India gi tongan ba state ta cycle thauduna santi puba Khongchat haidan magna ngasai Delhi dagi mathang thauraga lakpasina loisilakpada Nagaland yoramlaga mau yoksilakpada masida kotuna kangpokpi lanba yaroi haibagi kogi statement ama thoklak pana maram oirakanda khoigi Malem Thongam si BSF na convoy tawraga Sekmai police station da sinarami dumakpu khoina tajaba pauda Malem Thongam si mahak si puraiba BSF na purakpasi ahing nungyai da makhoigi gari da hapchulaga puraga Sekmai police station da sinarambani haiba time se how far kadai po yong na chumi na traga lali haibisi ki matang da subject to correction oina thamjage masida handak Malem Thongam na chatliba magi Khongchat sida mathang akhoi tongan ba India gi state sing power ga laklaba matung kotuna kangpokpi phawba yaroi hairaga su BSF na moi mahakpu hapkalakanda Sekmai police station da sinarba matung magi Khongchat ti mai pae haiba adumaksu haibe yai adumakpu nakalam romda khoigi lairiba khoigi democracy chatpa leibak amata article 19 gi matungina free movement habasi leibam thoi adumakpu free movement leibam thoi basi hojik se khoi free movement oide adumakpu BSF na makpu gari makhoigi gari da hapchalaga purakhi habasi maksu khitang contradictory oiba tabada nuaitaba makhakti yauri ma Sekmai mak yaushira su adubu mahakna chatliba Khongchat sigi pandam si kadai bo yongna phangi natraga phangde haibisi matang da khoi khanani ne nabutang ta haiba topic asi pukachabani pukachariba topic asi tongan ba panelist ahum na saruk yabigani ahan ba makta da panelist ahum sakaminga konana taksabagi tanja dum tang miyang phamda thamjage ahan ba da khoi gi pabung colonel SARAT retired army veteran pabung bu taram nokchari ani subada khoi gi oja PUYAM TOMCHA advocate oja TOMCHA bu taram nokchari ahum subada oja SM JALAL president AMMOCOC oja JALAL si khoi hojik phawbagi oinadi mahakse khoi gi studio de yoraktri masigi damakta khoi mieng tabiro khai punamakna su ngakpi gani adu oja JALAL athu matamda yoraga adumak khoi gi ngasigi program asi makha chathabada oja JALAL adum saruk yabi gani ngasigi bochariba topic Malem Thongam gi Khongchat hariba topic asi mari leinaba han ba wahang si khoi pabung SARAT laksege pabung Malem Thongam na October gi tang ani lising ani ga kun ga manga gi Delhi da gi hauraga mathang chalapatuna Nagaland yauraba matung mau yuksalapatani kotuna masi mahaksi kangpok pilan ba yaroi na haibase pabung adumapu land ba yaroi harsu BSF na mahaksi makhogi gari da hapaga puthorapani hai puthoraba matungda Sekmai police station da sinarambani hairi pabung simakpu mahakki pau santi puba pau santi gi paujel puba Khongchat si pabung BSF na mateng oiraga gari da hapkatlaga Sekmai yoropasi taseng na mahakna chatliba Khongchat si mai pae haina lauba yabra haibidi makhoigi gari da hapkatlaga purakpagi mahuta free movement se lehenge hai taragadi Malem Thongam gi Khongchat sidagi dum hauraga makhoina nga aga mahak cycle adum thojaraga lahan badi kari kaiba aduna mahakna chatliba handaki Khongchat santi gi paujel poba Khongchat che pabung Sekmai yore haiga su mai pae haidana dumak lauba yarabra kaigino haba matamda gari da hapkatlaga porakpagi wafam amdi yauribnina pabung kari kamain thambininge aina ngasi yingbiriba khwai khudima khwaina iko nonjeri amasung panelist amari ichanu pu khoram jari wafam si khumdringai da Malem Thongam si karamba mioi no haibatu ichanu pisi maram da haipet hajeke ichanu pi Malem Thongam si ingso rising amaga rising machamapan maudra mapan gi april gi tang tarom doita lepapo numita maibam maibakun Imphal East district poki apopa di lai oi khre ma ki maming amuba kawi ma si
Jay Humfumanga, Subadonga Cre. Adu Apopina Thongam won't be Bino. Mark Hosi paralysis with an Sahin Muxidan lady. Okay. Aduga quite dictum Jeninga by Muemna Malem Thongam say Matomta Bopa Masa Isanupi Anima Pumba Masa Mani Aduga Mark say couldn't get sure. Okay. Aduga Karam Pibunda Makogi Imusi Hingi Hibati Uruba Mioish in the Kangani Aduga Yamna Aina Yam Haroi Makoi Musi Lara Su Lashanga Gumba Pibundu Chapchano Hojiti Ore Mana Manipur get the Mota Kanba Nupimasa Isanupini Aduga Maki Punji Katopon Pictali Malem si Lamlong higher secondary the class 12 pass to science stream the pass to Aduga Maki EMD social activist ni hai Okay. Aduga Manga school the taming I the magazine secretary Puvira me Aduga Maki hobbies in a lyric papni Maki police na kunga mapra padure Delhi ki Jantar Mantar that 22nd April 22nd February 2024 da Jantar Mantar da man protest of peace and rally peace and harmony in Manipur I was my team aduni Delhi police na masi mangara phaya Okay. Aduga Manipur da na kunga marira police na padure Okay. Ada jail na anirag lirure ba March 2024 da masi numi humni jail lirure Adu October 24 na numi kunga mangani jail thamnure adu Malem gi marui ba magi demandi ihala ma demand ungok thame man kan protest to si Manipur prime minister la anba second na akoi suspension operation hai se su hai se masi kakpa aduga ahum subadana peace and harmony si Manipur de lahin basini adudagi man 2nd October 2025 to kutu minerdagi man journey se start hoki bani my journey peace rally se man Delhi dagi Uttar Pradesh ore Uttar Pradesh chief minister unarga man memorandum pisale ba memorandum da maruin iri basi Manipur peace thaman biu hai bani Uttar Pradesh dagi man West Bengal la West Bengal governor su unarga man memorandum ju pisale adigi West Bengal digi Assam da mungla Assam ki governor dusma memorandum su pisale ba Nagaland na governor su pisale adu prime chief minister su man memorandum pisale ba masina magi unaruba mafum khudimak sida Manipur da odi pibon si man pawdam ki yamna Manipur da hingiba mioi amata na tawdraba thawdoni man tori basi adigi aina yamna nungai taba haiba hai tare man numit mangani sarai heli awong ai sarai heli chak ai pesale ta sarai hen ba ku yawi magi pibam je aina ugiba man satringa gi uba pibam duga hojikti ma how the size my weight che nang khai ma ta gre mayang kangtir kang nga sidi aina ubuda ganang ujabani aduga mawonda kutrukna torukhiba moi threat tor pasidi ai wafum dadi mathona laitaba Polambagi amo hingambagi mire moina sigrada mioi ngakni khanjelingi aduna masi aina khanja senapati deina semai bo lapagi se aiga phajana mati khangdan aina sillaga rakhibani masireda mana pamjabadi babung ai cycle thoraga senapati deina semai silaki na mani am kan haje aduida marak sida aina tajabata makoi si bunker about the moina toraga moisi poison tor legreba masi lotion ganian Okay. nang cross to akoi lotion gane moong de legre sniper rifle bu mo decision eramba yai bako Okay. adudida aina khanjabani peace rally si degi amo yam chobo adu maina thok tara di mo my life si lotion gitara di yam chobo akoi mani bu problem mo ra ne aduna wakan munna khanaraga manuni toraga masidi akoi pandhumam du yore loire khalaga adumai tora ma pungani degi kan ayukte start to la pungmari muthaida adumaina yon ki bani aduna masigi khongchat asi aina yam chang haidrasu Manipur ki damakta di itihasi goi khongchat na mani nai haijeke aduga ma ki mathongna phaba
आगे मागी मरिंगजेन सिटी याम थागनिंगाई नि अदुजु नुवाइतब याम नुवाइतब मना मणिपुर गवर्नर दाइना ड्राफ्ट तोरगा 11 नवंबर से सिदा इना राजभवन दा अखोई मागी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की दमकता मागी पोर्शन मरुइना माउगे तेगिना सेंगमाई बोसी सिक्योरिटी कवरेज पीबीओ न चिठी अनि इबने रेस्पॉन्स अमुक लागते बिवानी था ओके अखोई मणिपुर दे तोरी बिसे रेस्पॉन्स अमुक लागते मसी ngasi manipur da mana thopa tawjaraga ma sijagera tawjagera na tumai wakhand leire government sidi leite ba sa mana re PRO oiro government akoi minister pan boiro akoi manipur sidi government sidi lo kari bu leite manipur da ngasi akoi ni hingi ba life se mawom de hingi bani aduna akoi mioi bata akoi na apa ma khudimakti punchi da phangde da na aduga magi portion last phase sidaida mapung di phagi dre man aning bado cycle thoraga senapati degina semai lakti haidana magi mission sidi mai pakti di haibi aroi moi kuki sidi maya siaga makaya chiaga le moi le horedna man kamai tor bs ki mating no security force no kamai to yogri no si moi mo kote di lan tho la ba asi amorom da better lo bui saduni loksing na ne loksing nang lan ngam godem ne hojikti makoi makhachi ele horiba moi maning thumba mo di moi ning badu di ka heletna aduna akoina irang thoktana ba man gari thon gi dabani aduga akoina masi mai pakti di haibi aroi ko I wapam si hairaga aham dom si sumai losin jage. Okay, thank you very much. Sagat chari pabu. Makhat chatha jawoi nai oja tumcha da lak sege. Oja tumcha ki haji Malem Thongam ki aidi ma si kamai horakhi karino ma ge pam se karino habagi wakhalon sing pabung na koi miyam da thambiri. Masida ina oja tumcha da lak chaningi si oja tumcha mahaki santi puba Khongchat ti hairi dubu pabung na budi mai pa em hairi adu Indian Constitution gi matungina aina ngasai ju thamjabaduni Article 19 gi matungina koi free movement haibisi laigadabani hairi adu koi hojik free movement si lai president rule lai bedagi lai free movement si yare chatpa yarani kholani haidana folks na ni han hawgibdo zatom cha adu dai dum mai thigrabane adai koi gi Siru Lily Festival da Gwalda bida Manipur थाबगी मतंग दा दुगी इंसिडेंट थोकरे अदगी मालेम थोंगाम हलक पदा माउदगी कोटु नम हलक मसी कांपोपी फाव यारा रोय हायरे दुदा माक्सी याम मपुंग फाना साइकिल थावलगा अदुम लाकपगी महुता गाड़ी दा हाकलकपगी पोरकप वाफमनी सिमन लेरे ओजा तोमचा दुई बतारगदी हंदकसी दिल्लीगी हंदकी हाई कमांडर कौबा मीटिंग दुदा हाना पीस पोरक खो अदुगा formation of government di kona khana si harapane adudagi amuk torbungi da hek changbaga nongan baga nongmai lising maru lising chani muk aduga bom taruk taret muk kapagi thodok to incident si muk lai adui betagadi ojatomsa masagi article 19 na piriba akogi free movement sima pura mangaga laire adui oi betagadi handak mak na chatliba Khongchat si sengmai ma masagi mayum budi yaurakta hojik imphal di yaure adumak oi taraga su ojatom chang sagi BSF na gari da hapkat laga sina takpadi haidi chatlo haraga su karigi gari da hapkat la puraga duna khoina haidi nga a selaga gari thawlapadi kari kai keba masidane ba president rule itself simaksu BJP gi president rule oira brana mayam na question na hangnari si ojatom ja sigi matang da ojatom sa gi point of view di kari comment meaning ai si matang sa gi so ba wa pung gi tum huduk jage khoi gi oja kan na so ana oja colonel na so haibi gre Malem Thongam ji karam mi no ma ji social activist ni haidana ko hande gi Khongchat ji ma gi se ko peace ne mai se message of bringing peace in Manipur neba asi ekhoina wa haiba matamda masi politicalize to wido pai phai di kaino da ma taseng na hai ta gadi
free movement thugai ge haidana chak thala hen ge na chat ki besu natti ta sing hai ta di ma kan se message po piece ma salu bane kutumina da ge hobuni 2nd October 2025 tani October November December tha ni makhai muk ni ko khar helam ni lai sidai da sai ojana habi bu mai na ma na chali mafam sida memorandum pi dan khotar ma ge message do kan tawre ko si taw ko matam sida hojik manipur si manipur gi irang haiba tare ko asi noma gi ahong ba si sim lai ne ko aju khale ma si lak matam da problem moi ko kuki gi site gi ko kuki ni hajir bu kamu gi site gi kamai taw ge ha ja ai su yeng ni sa ge na ko tu no ma ji chat pa yaro hai ko dai khani khale nahan taw gi ba BJP gi meeting da hoi phan mayam am da phaman gi ba moi masak se loi no utkri ba ulli du gi ai di tongan ba artha ma ai di wan tho mai mon de lei je kuki mo machin thi ba leite wari sanaru ni sanade hekta hai ni nadra che iru ni I de hekta hai ni nahan gi du de hoi akoi na yam kan na akoi panelist sing na yang waro bu le ngam cha dong na toi kholi ha bisi do ai gi wakal di ko mayam gi mamang de chauki de phamal laga masak utkri do oi de ba ngang ba ya da na ba ne amon dai ta ga di nang kai do ngong ge ha du na agi moi ge BJP ki leader sing na moi ai di utpane na lawe ba mayam mamang da phan da pare chan phamal laga utkhar bani na ngasai gi ko kuki gi kangbu de gi lai bo poto ko na ai moi na nampu da taw ni adu ni adani na dra ai chatlu de ga hai ba ha ba ya da na bo poto mane hai na ai di to man logje ba ko sigi matang am lai re adi peace ki matang je wa yang kan ngangi government ba wa noi pisa na pur ko ai na moi ji ko gyan ta hal pa ga da sai ba ha ga da adu mo ne lai se sigi marak ko tu na ga taw do na no bi re ko yang wadi saru sing je moi excel lokat kani khokat kani hai bisi mukhi gi kuki gi militant sing gi side te gi chi akan akan bu ji thoe ba Malem Thongam na kari gumba ko nungthin gi matam da yam na ing na sikna la ko ta ta ga di kangbu pi da mukhi gi ko kuki gi panari bu mi sing ga mu do sa ta ne thingera akoi nang chat pa ya de ha ju hoi lok thokum thoe ba bam di ke no moi gi headmaster moi ki ba de gi aduga tasena Malem Thongam je chatki natraga chatte habse masi mokoi gi issue nate mogi thingmam thobu thingre Malem Thongam ju side yorkhre side de mokoi side ma ja gari de puri natra purite habse yawbiru bra haba number 1 Malem Thongam de mai pang hale hale botu da akon bagi nangi answer de odana ta ga ibini haidori bra Prakada ko 100 phangak pa mi ma da nang ge kon bagi di ojana happy ta khida nang bo haina adman hai ge hai bi bra ma ge ya ma mai pa khra bu khongchat dang bu khoi na ko ese nung dang de purak pani ga adu kana ko bores do biru ge je ko adu ka taseng nai ja ga di linsu sina ba chaisu ju tek ta na ba tawro ko plan amane ba Malem Thongam sida yau se ma su yau re moi ju thingani ha ba thingmung do bu thingre adu ta ga di moi na su khumba ya ba khoi kamana pu gi no khang de bi se na gari da ha pa pu bo ngani khoi khangok de ha do moi thingba ya re bi se tu su moi kano ko tu gang bun na ta na kuki gi militant gang bun na ne Malem Thongam do gari ha pa pu ra ai hang ba ya ba po na te khoi di ma se kambu pi je la la ga la sida helicopter na di por te da si ma adi ma gi peace ki message se yam pung phare natra si admana haining ba adi mo atopa da BJP gi meeting gi deng se ai amma hanjere ko atham ma ti keno da hana ko na pana bas ai gi oina di ai di mase December manung da sem gadra haidana yam kana ai hanjan dum haije bani adu bo hoji yam kana haire se February mamang di sem modong male du na ta ga di February yo ga di asi ko gi PR sang do bu chi lu ni PR sang do ka ga zo ngai unlimited suspension je thamba ya da na dissolve to bi question nam la ka ne bayam legally mayam pinare kari kamaina kari thok da ge na tragana madugi hurdle do ko madugi awab do kamaina lang ge ge haib di yau dri ni na koi khangi roi bu ko aduna si matang sida ngai BJP gi se ngai ge ai sai je bu do kuki bu maruk to ba oi de ngang bu je hujik leitri hai je do khoi gi ko
लाल हौरी बसी मा खतन नते अतोब कांगबु जाम होंगनरी को व्हाट इज सान अतै कांगबु न सुमाइना मखोइ दौना ओइदब ngang बुजि ngasi बु लेत्रि तसेंना कनो सिसफायर एक्सटेंशन की मतंग दा खुद फोंदो मिन नत्रा प्रजा द फोंदो नि सुमाइन तौरे मै फ्रू मूवमेंट लेरनि अदु लेरु एक टाक दा हाबे ngsai नि हाइजेबो अदुना नहा जे फमल लगा को मरी दो अमरुम धागा दि मना पारगा फमन बने न हाबसे नि फमदब यारोय अदुगा मयाम मांग उठ्रे सिमा बीजेपी को ने याम सक्सेस होइग्रे अखोन सोना का पेन दम तोंगाम दम निको तोरबुंग फायरिंग सिजो तोरबुंग फायरिंग से कितंग कुपना अखोय यंजन बमा संगे न खले बम दे केनो दा अखोय केनो दा लेमराम चंग्रे लेमराम चंग दा कमते इरांग थोकते को तोरबुंग दसु इरांग थोगम इरांग थोइजे थोगम थोकते करी गिनो तोरबुंग मोय नो मोय कापेस नुंगांग निको पानगनी पालोजु खंगपो नते तसेंगना कापके हाय तारगदी मोय अतोबा मतम अमदा काप मयाम लेग्रे लौमी सोप मयाम लेग्रे नत्रा अदु नुंगांग कापै जे केनो दा अखोइना पाउ ताबा मतमदा सैगे अखोइगी को चप चाबे कंफर्म दि तौद्रि हौजिकि मखोइगी पॉलिटिकल लीडर अमगी मयुमदगी को सेपरेटिस्ट याम तालिबा याम लीडर उनी मयुमदगी ड्रग सु फाइ को अदि नु खुसु कोलाई फाइ हाय मदु संगमुबदा अखोइगी आर्मी ओगिदरिरा कोइ सिक्युरिटी फोर्स करमबै नो खंदे अमसु सी हाय मसिगी पाउसे अखोइना हाइपे ताबदि मदुगी कनो साउनिंगबगी नोंमै कापकपनि हाइब्रा कनोसु यावरिबको अदुना मसि अखोइ याम कुपना अखोइ हौजि थिजनबम संगिबा दुगा तसेनाइदि तोरबुंग मोइना नोंमै कापेजि मरम सुटा चाथि अदि अतोपम नमो अखोइना हंजन जा हाजिना अखोइ मणिपुरदा इलेक्शन तौबगी मतम नत्रि मखोइदा नोंमै कंट्रोल तौद्रि नोंमै लोखत्रि हाबसे नहांगिदना याम फजना मै सिंगा ताएको नोंमै लोखत्रि म कापनिंगो मतमदा कापके हारगदि म काप ngame जे खैनान उठख्रेबा अदु दागदि हौजि अखोइना पिआर गवर्नमेंटना हेक पिआर लापदगी नखोइ नोंमै थिंगलोना हागिबजो चिंगसु तमजुनि नत्रा तंपाकिदा नम लोइ थिंगकरे अदगी चिंगिदि थिंगले हाबजि ngasiबौदा लाउथोगा खोतोगा ताद्रि याम कना फागले हाबजु लेइद्रि अदुनदि मखोइ तसेंगन हान कापि हाबदु खंगमनिना हौजि ऑपरेशन चथरगा याम थुनो फाबा मथौ तायबको फागत खोगत मथौ ताय अखोइगी प्रजा मयाम सिगी ममांगदा अखोइ उतम चंगेबको अदुबो मोइना दमाना तौरबनिना अखोइ रोंगिजु सोनाकदा विलेज भर तेर चंगनगरे अदगी को अखोइ अरामै तेंगोल चंगरे को अखोइ ngaकनि हाइदना खुलाइ अमता पाइबो नते को से उतु वातुने ने तौरदिजे अदा मसिन करि थोलकदगे हाइबदु मदे अखोइ खंगदे दुगा तसेंगना हाइदागदि नावय केनोना अरामै तेंगोलना खुजु खुलाइ पिसन मतमदा गवर्नरना नोमै काफलोय काफलगदि अखोइ खुलाइ उ पिथोकनि काइना दवाना हाइने गिलै हाइ काजु ai निमंगना उदमने न खंगजेदे को अदुम लेरे अदि ngasiमा हाइरोक्ता केनोदा तोरबुंगदा नोमै कापनरगा हाइरोक्ता कोमिंग ऑपरेशन तौवे हाइब्रा केनोमजु हाइको सिमा हेक गेंगदा होय अदुगी मरमदि तोंगालमबदि हाइको अदु मथोंग मरम खंगदबा मानबा अदुगी प्रजाना याम लाना लौबो याबको अखोइ मकनसु दुम लाना लौदरिनेबा मरमदि केगिनो करिगिनो नोमै असोना कंदा कापनरिबा मफुंदना अदु ममदब तौदे नत्रा हेलिकॉप्टर अमा निदजु पाइसेलु नत्रगा मोय म्यामदो कौखलु अदुसु नान डीजी चंगोबा नोंगानबगा ओरंगनि को निमित्तदरा नोंगानबदरा अदुनेबा अदु तागदि म्याम हांगनरिसे नोय चंगोरगा कारम इंस्ट्रक्शन पिरमगेना नोंमै कापो हायरमिरा अदना सिगुम म्याम लेरे अदुगा हुजिकि लेइबा अदुसु नान को खबरदा दुम यावरे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तोरबुंग नोंमै कापगी रिपोर्ट कवे हाइबको करिगिनो गवर्नर रिपोर्ट कवे सिजु याम फरे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन खुद थिंगिंद्र को याम नोआरे अदि अहांबा लंबेन की मतंग दसु खोगी कनोदगी माइम फालदगी को खोगी amna mayam social activist ko butare hoji mayam dong tawrobni ko social activist amna darga sabadagi hoji ma tang mari dani january ki tang mari dani moi ada pikhalo hai do ko pot mayam si lakane ko aduna hoji sigi matang da koina haining bedi manipur da law and kano se rule of law se hanjindri hanjin bangamdri sigi matang sida koina election su mayam taw sare ngara ma khana bu su sida maliko yam phajana hainei bodo adai tagdi irang laiba mafum si emergency lautho se highway gi podam ko ai madu am subscribe to 352 je hoji koki dominated area dadi PR na control to bungam drawni na modi emergency laubum thoeba emergency la aga akan bo to bum thoeba akan besi madi masi tawdragadi hoji mo election tawne hairo ko election tawtargadi sagi ko 2007 dagi ni kano ho hadisi ko delimitation to haje delimitation tawdana kama election tawdori khoi mi te ge makhal lei ko se yam chaning ba hai gedra
पोचे मपुंग मफा फादिगिना मयाम ज्ञान मेन तादो मयाम भोट थादा हंगरगा कमाइना स्टेट से करी और कदइनो अदुनदी इलेक्शन दि लाइरि है लान चंगी बिजि खंदोगम चंगी SIR से तब म चंगे अखोइदा नत्रा अदि डिलिमिटेड जिनि हजि मोइन हाइजि मोइगे कनो पिरो हाइ कुंथ्रा anga पिउ तंबाके दि कुमा दा हंदबम थोय हाइरेनेबा सिगि मरक सिदा इलेक्शन तब मतम ओइगदोइरब्रा अदु नत्रगना ngasai aina khoina haijaba dumaina ngasai ge khoigi kuki dominated area sing sida hoje law and order problem je pura fail orga leina moji hundu ma ga te ji tawse habda mo yar kadra aduna sigi pot mayam ji changmani na hoje hoje khoina yam kanna taksan ga dabji keno PR ji tumma ga lebi ga no haibsi ma se khoi keno taw sangai ru handi ama tai ko khoi mai ben mayam amna si IDP gira du hongjunba loidri bokti ko ban tongne habu ke nam haibu ko masi tawbo je hoi ban khangde amma khangde aide dum haijabane ba masi gi movement je khoi adum continue to hum thoktra khoina matam amada 18 June to won tam da 18 June ge without territorial limits ya masi handokdri bokti khoi dharna tawge CAA gi matang du bo citizen amendment bill gi su numit to da को मधु अखोगी कनो से खना गदब निमिसबो वाई कोई धरना तवे नमेन थिंगदना खोतना कोई मीटिंग तौदना स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग तौदना कोई मयाम प्रोटेस्ट होबा हंदगी मितांग सिगी प्रोटेस्ट लेप खरिसि करिगिनो करिगिदमक्ता मासे सिबाय तौदना को अखोगी जतमसा मसी सी मियाम नसु याम तोइन हंगबा वाहंग नमखकने हाबदी जून 18 गी विदाउट टेरिटोरियल लिमिट अदुगी इशू सिदा मियोई तरागा निपाने लेगिद्रिसे मसिदा हौगिबसी कनागुंबा फुरुप अमना हेता हौरगा हौगिबा नतेबा हौना रुबा नाइदना यूनानिमसली हौगिबनेबा अदुइबा तारागदी ओजा तोमसाना सो हजु हंगबिरिबा मदुगी मतमदुगा हौजि खेनरिसे करिगिनो हाइदना हौजिकसी इहौसी ngahak sagatlamga momentum se jar karama ba hanbine boza yam chumba wafamne boza miyam na su hangi boza na su haibirise masi sagatpa ngamdabasi something abidi akoi MLA magi mayum da sangu ba matam da mayam na politicize tawre aije miyam na haina ba doza tumcha tabirangani MLA magi mayum da kari gumba nungai tabe ke no ma changba matam da khoi gi adum MLA du ngakpa miyoi ima khara dum leirongani punsin bangamdri haba legislature sing punsin bangam da batumaina akhoi miyam se tokhai tabagi magi subida phangi basingdo macha gi kari gi thabak ingang tawgi sumbagi mami ju yam kanna hairi ba jatomsa kari kamain thamininge masi matang je aina hajining mudi ko masi handak sanga festival ji tawro mano ko adu de si movement handak movement kanjalai din ko kanjalai ji kanjalam gadra wo mena ni irang lai sanga festival tawro he da de dum tumina le sangi de ra sanga festival tawne haru de ne mayam kangkhe dei je aina kangkhali ba tempo se masi de han gum se ima sing sigi lai ba aduna de koi lamben se hang di ba budi koi protest tok se pali nai na haidi thabuk thing se ha na te ko koi street ta lamben de thoga hai handak na noi mai ke na tawro koi no moda koi matam kai thok na daga natra dana phamba ka su kai den dana se lep lep to na si phamba kari kai ge adu ta ka foreign media su sanga ni natra kari no manipur da tawri chena aikoi si ka no wa leba masagi mapan da khangan ba se wa leba ayo nga nan tobung gi no moina bong kap tharaga asuna ka di ka no maming du kari haide aduna daga saba hore do nan mamang gi 3rd May gi samana na moida hana daga ji sem sar ga lerame aduna di moina namsali sina kai no makoi gi leader amada gi drug phaba no mai phaiba do lot ya na so mirang thon ban natra ba du irang ji thegi natra ba masi masa khai na aikoi na thingna bam sang ne ba aduna di hojiki leiri ba tempo se masi handa hangum je tempo han ba hari se akoi hekta ko ban tok se ta ga di mi saungna ka ne ko cha hen bi ongna ka ne ba adi mo ta akoi pali nai na natra sit in protest to ka su ka din na natra akoi ju na hawa yam yaw re akoi lekai ki to mo dam na akoi lekai to ga ngasi hande te ngasi de akoi lekai pali ta re ko hai na akoi thui amai to gra adumana tongaraga sunglep lep tuna tokta gadi hojiki mogi article 19 thugari ba free movement leitri base masi kyang kuine leitegi yengsi adasu national human right commission ka ure dana national human commission ka court khena bu gar su leba mokoi recommendation yang ngamme ba adu mokoi moina kamayam sathi ge da national human right commission ke si lokut kita gadi yam samna hoje
asana phal chenare na khalo ne sido ko asana phal gi miyam taw ji mapanda chat pada bisa piroi dorin sigi pochi yam serious ne loi masi aingon da kanana haibi rongge na haibam tam da lai di lai gi dem tam da akhui himela commission da lai ba yambung rajendra do man hai mi ba tumcha nokoi na sumaina himela commission da ga sa siam ka nei ne sigi senari bo officer sing se asi dina mapan chat pa ya ba wadi lai train bori anda sungai ada ya betul betul. Adana, adu bagi pressure malak deh ni. Adu dah gadi hari ni saya ke commission ki report si United Nations se yau deh ni. Adu India ki ni mamai khu dulu ni. Asidi amna keno tahu bune na ko. Adana, yar gadi masih coordinate tahu bira ko. Irang sibu mayon sumbi ba kambu singcina. Kau coordinate tahu bira masih movement se masih namdahan bigano. Namdahan bigano. Adu ki sing marak se dah hantar kita nuai tahu mana. Kali tu kita dah, kau marak tu election nama laksan gitu dah. Adu nanti tempoh saya mungkin apa. Kuki gini, mana hari pada kau, aku candidate macam tu, kau ada candidate macam tu kita ada aku moment sekarang ni, magi vote komnar aku dah. Hari ni moi diam sin na vote am tu yau gitu. Aku gini na, lo na tahu kalau ni na, ayi mi gini na ada hana election gini mamang dah, pasal ni nama tu election manung dah gitu kau, saya ini apa sih kau deh. Kau makta dah tahu ni na, adu misang yang tahu ni sini bukan. Adana masih lo nama kumna khana raga hauski live tempo se hande ki sangai festival lagi sagal ho tempo se masih halanda ba phai aduga masih phajana ko khoi ki channelize to biraga ngasai ki khoi movement se masih sule le to phai aduga malem thongam gi de ma mai pa kare aduga mana to po se khoina atopa maram da season biraga maje tongana ko khoi ki movement atopa magi ko peace message for bringing peace na taba atopa keno dadi ko atopa agenda de di mon dadi pusalaning de adu manan han lakhi bido adu di yamna laibo phare yam tina mai pang na lakhe the kotu na to busu to de ya da na to buni moi age ni sa haje bido moi age chusampur de leiba mokoi gi headmaster dun sai ka ne na to buni phajana khumba ya bido lu khumna re ne hojik ti ko aduga leiba hojik torbung gi poche masih moi nomai ka pasi su yam lali to budi ka pai bi nomai se tasengna khoi gi mitei sing na changai habi ka pira adu natragana mokoi gi leader amana mayung da drug thamjalamba khulai thamjalamba do adu kup yana lama tongan irang ma thon bra habse masih so khoi yeng bo phai. Okay. Thank you very much. Makhat chatha boy nai jajalan de lak chege. Jajalan akhugi ngasi topic si Malem Thongam gi Khongchat haibani ko. Oza akhugi October gi tangani dagi tongan ba India gi state ta akhugi mana memorandum pirama kanda santi puba Khongchat ni adumo ku Imphal yaurakre. Adu miyamna aide haibdi mahakna cycle ji wan thauraga lakpasida kangpokpi si su dum straight ta ngasai free movement si leire challo harga su chatpa yada dana dum leirabani tongan ba community di chatpa yai meitei di chatpa yade masidane sigi area si khakta dane ba miyamna penadri se mana chaliba Khongchat se mai pae haina lobudi yai adumakpu mase gari da hapga poraki habisidane ba article 19 gi matung ina kari ma gari thondrino free movement ke to le hendrino ma hoi taseng na mapudi free movement si le helage haina chatpa makna tataga su maitai macha moina masagi mayum de laksabada masagi lambi da thauba ya ba si thobum thoi ha bagi wahang sin adum ko si matang da ojajalan da mahaki handaki magi Khongchat si mana pami ba pandam adagi mahang na pining ba miyam da message si chak chana mana changjalur ba mana thangi ba khongthang sigi mahai si yale haina duma lauba yarabra kari kamai thambi ni jajalan gi motadi hauchiki akhoi gi Malem Thongam gi adugumba Khongchat siga mari lena wafam da laksaba taragadi magi Khongchat sia adventurous weba aduga akhoi gi kano se akhoi lan ba yade haba adugumba pallama khak akhoi peace amasung non violence truth aduna maram warakanda love and the message of coexistence ado humanity sigi posakshina adugi rock wall se masi thugai rakpa adaida yang shaking torakpa adumba khoi barbaric ism gi mayokta adagi khoi kanglu phuru khaiba
violent oiba chauvinistic oiba communal oiba aduga akhoi injustice ki mayokta adumba lakpa adumba adventurous oiba adumba keno mani mission namani haiba thai masi akhoi puari da yam lengdana amna chauba mafam ama amagi handaki mission je masi lehorani tungi mirol na masi kaungam dana dum lehorani haiba mafam do madi ahan bagi oina isuman thamjake aduga magi movement se mai pak panatraga mai thiwa haiba sidi magi oina de mai pai yes aduga Kangpopi senapati dagina Kangpopi fawa lan bagi poshak se India gi Delhi gi adugumba kutub minar haiba mafam du dagi haura kanda India gi tongan ba state me amum khak phawra lakpa state sing du gi adugumba governor duga tongan ba kano sing da maru aiba misak sing da adumba memorandum pisan ba manipur shanti restore tawna ba peace and coexistence restore tawna ba sige potsing chi mana message pira ga lakpa sige khongchat se senapati yaura matungda magi adugumba cycle ge khongchat se masi hosiki hairiba territory hairiba area mate kharse masi as it is fazana free movement tawhan bangam daba maduge security do fazana provide to bangam daba mabu free movement to honna bagi security to chapchana provide to bangam do free movement se mangonda ensure to bangam do madu gi tamak oina di bharat lenga ki failure ni bharat lenga ki oina ikai ni ngai ni manipur lenga ki oina ikai ni ngai ni malem gi mamangda adumba khwaidagi hena chawba democracy chapa lepak amani haina khoi india si pongjari bani chawjari bani khoi haraujari bani nuaijari bani aduga magi territory amagi manungda magi praja amana adusu peace ki message puraga chachaba matamda akakna ba area amakhak mabu free oina movement tawhanba ngamdaba haibase bharat ki oina malem gi mangda ikai phiru khumningai oiba adumba thong amane na adumaina feel tawe adu magi oina di mana yoge na khanba destination du phawa yorokhrabani na magi di grand success ni magi oina di mai pak pani aduga khoi gi thoido hendok na manipuri miyam gi oina akhoi mai pak pani adu peace ka mari leina ba aduguma mission ama khakta athingba piri bado madu gi oina di amamba kali ni amamba chapter moina puari da amamba chapter moina lehoni amamba lamai oina lehoni piski adugumba mission amakha lakshabada aduma mission do akhoi haribi area se phawrga lakpa yaroi habse masi mana territory sembagi wafam natti moigi demand yani yaroi habi wafam su karim haiti adu piski manipur shanti thamsi akhoi silina oibagi nushina we mari thamsi akhoi future generation da asam de pc haiba si kholau puraga lakchabasiti dola doli khaidana siti thimoi da bani sigomba siti humanity ground da malem gi oina satnariba universal declaration of human rights ko adugi oiba perspective tasu hariba asuba khongchat sidati thimoi da bani ba Indian Constitution gi adugomba article number 19 clause 1 sub clause d gi matungina right to free movement of anywhere of India. She guaranteed to live in a reasonable loiba magi restriction kharlai madu akoye government na publicly thokpa restriction oigado bani adu reasonable ground oigado bani to haujik lariba sidi government na adugumba declaration tawba leite du reasonable oiba ground su nate masidi lariba akoye security ge law and order ge problem the government ensure tawba pot ne baduna right to free movement se masi curtail tawba masi ge potsi akoye chapchana malem thongam ge potsi da malem ge miyam da masi phajana akhoi kari hatare nakap tawba akhoi parda du akhoi khumjal la thamba akhoi sil toraga thamba poto hangtu aga malemi miyam da o manipur haiba adugumba mafam ama khak lei boire hariba mafam sire sira sumba situation si thokpada bharat lengak na masi kaimta tawba ngamde masi bharat lengak na tawba ngamdabagi tawba tawdribra natraga ngamna magi oiba mabuk shepa policy ama manung da hidden oina leirakanda masi tawdribra haibatuti adudi malem miyam na naina jarasanu akhoi di akhoi manipuri miyam na de masi matang da akhoi lauraga lak kui akhoi
right to free movement da athing ba pi ba se hada kisina ahan ba natte yam sange da na right to free movement da athing ba pi ri se aduga amuk buffer zone haiba pot ama articulation ama leiri se masisu akhoi bharat ki adumba territory amagi manungda sirei si phawba changna ba yada ba haiba adumba actual line of control ama mai tongan tongan na semna raga thamba haiba se bharat lenga ki yam ashoiba tawham thokta ba thawak amane ba masi karigi purpose da masi leiriba situation si to khudong chaba lor kanda bharat lengak na mafam khudimakta surachanpur do oiro natraga imphal do oiro more do oiro kangpopi do oiro loinamak si chapchaba adequate security chapchana provide toraga mafam khudimak si security gi weba stability ma mafam sing si da maintain tongna ba chapchaba masak thokpa policy program to bi da na hairiba mafam sing si segregate toraga buffer zone haina tongan tongan khaido ga thami se bharat lengak ki karamba optimism dano karamba view dano aduga karamba purpose amasung objective ki makha dano masi akhoi si phawbudi clear waina akhoi manipuri miyam na khangabani malem mi miyam da masi akhoi na hangtuaga manipuri malem mi miyam na khangan bagi mathau tare malamde bharat lengak na masi gi matang da justification chi hoje phawbo puraktrabadi na aduga ani subuda right to free movement gi matang da mamang da akhoi manipur thaba gari chatpada guantabida akhoi ifong phong na nungthin pobop ta thola aga manipur thaba yaroi na segai bada bharat ki leriba law enforcing agency singsina mata karimata makhoi yauna mateng pangshal laga tawkhibai pot u khretana masigi matang da khoi complaint tawba lei khre yes government na karim ta tawba ngamte government masagi oiba territory da government masagi oina leijariba ain government masagi oina leijariba constitution madugi manungda yaujariba provision adugi oiba magi constitutional right to madu enjoy tawjagadaba miyam che masi makhoi da chapchaba right sing to ensure tawhana ba government na lokhat pham thokpa thabak sing che failure sina malem thongam gi sina han panate disang sitna oire iba right to free movement gi matang ta ko then right to settlement gi matang da right to settlement che article number 19 clause 1 sub clause e gi makha da guaranteed tawi every citizen of India the right to settle in everywhere of India, every part of India. Ada kariguma public ki good natraga reasonable restrictions, some certain conditions kharabuti natraga tribal rights adu da kharabuti lairi ko. Adu housing manipur gi lairi ba pot sing sida sigi akhoi gi exemptions and restrictions sing se sigi conditions involved tawte ba ko. Maramdi handagi akhoi leinaba mafam ngaktane ba mafam singsire sira akhoi keno piba kaigomba security gi natraga na akhoi gi public safety gi oiba question arise to patare kade it is the government to provide the adequate security for the every citizen of India ko si masana to pham thok thabak ne ba ko si failure si manipur da leiri bani ana sigi mayam si yangakanda United Nations ki makhada leiba akhoi Universal Declaration of Human Rights na magi article number 13 da guaranteed tawi right to free movement amasung right to settlement ko masi declare tawi ado sigi poching che akhoi manipur da chapchana fail oire ado fail oire pot se masi gi manung sida amuka handa khongthang ama paikhali Bishnupur District Administration na Torbung da akhoi IDP singi resettlement program se masi initiate tawba hai tare ko masi government of India ge mathau ne akhoi gi district administration na tawri se magi khusi rasi na mathanta na tawbudi oiramoi district administration na paikhali se Manipur government tagi approval lorong mani Manipur government to India government ka India government tagi masi gi oiba keno lorong mani ba ko approval lorong mani aduga resettlement gi initiative se paikhat leba sigi resettlement gi initiative paikhat pa matam sida akhoi firing incident thoeba kuki gi side tagi firing tore eba the firing tore iba sigi maru oiba motive se masi kari no haiba se akhoi kuki jo council gi statement amakak tholaga madu mayam da clear tore eba kai no hakan buffer zone ikai khomno haire eba then sirajida akhoi gi IDP singi resettlement plan ama paikhala ido khudakta hatokada bani pusalaga thami mi singse amu hondokhi ga tamne na natraga dia akhoi gi firing mayok nani haire now firing tawriba se masigi oiba responsibility si kuki jo council duna lawraga statement tholakpa oina masi akhoi na consider tawba ya thapra masi kanagi wanati ko
som nakanda maitai gi site leiba lup singdagi haira su firing incident amagi daita loraga kanagomba maitai gi lup amana haire na khalase ba adu da su chapmana ba question che khoi leigane ba masi adumba kuki jo council lai ba sina firing incident du ge moral responsibility ma lauri ba natra mana kana na to ha responsibility lauri ba natra adu tarigadi government na pai khatpa India government ki adugomba law and order ga mari laina ba initiative ama khakta ain na yadaba nomai kapaga block tork pase athingba pirak pase apprehension pirak pase government amadu da apprehension pirai ba athingba pirai ba mising sigi mathakta ain gi matungina tawpham thokpa thabak sing che masi chapchana handaki incident sida tawhrabra natragana makhatana tawgadoribra natragana siga manaba similar incident myama mamangda laikhiba sing sida tawhrabra adu taragadi sigumba situation sing sida government na karimta tawba ngamdabase ngamdribra natraga government na tasengna nakal animak se balance torga thaduibra sigi question se lairabanina haujik akhoina tawgadabase karino mani India government tagi lakadoriba initiative sing che masina koi right to free movement se masi restore tawgadoribra natragana khoi keno si right to freedom of settlement se restore tawgadoribra aru moi hairi ku ki jo council na hairi akoi law and order gi situation oina treat torpa yaroi political settlement oina torkadami hai to political settlement oina torkadami hairadi moina taliba demand do madu fulfill tawdrim khai antene na less makhoi gi demand do politically settle toraga fulfill torkring khai hairiba right to freedom of movement and the right to freedom of settlement si makoina block tawgani si yaroi haiba chapchaba challenge amane ba sige matam sida government of India na chapchaba ain gi matungina lokhat pham thokpa khongthang sing ado madu lokhat ka dabane ba do hojik si lokhat mamang da su myam lai gre siga similar incident myam lokhat khide hojik su lokhat pagi mami chapchana tade aduga lokhala ka tawba mande mamang gi thong sing si yenga ganda da koi manipuri miyam na masida koina thangjin ga da khongthang se koina won ga da mayon se koina tawga da movement se akoina sakka da khongchat se masi akoi jumna gi ngak ngak ki nightmare waina ngak ki tawba khongthang ngak ki langba ngak ki koi gi burning issue khara arise or kan ngak ki waina tawba na di kana roy koi chap chaba koi so politically koi amna fazana consolidated oiba khongthang am mathau tab leibra ada with akoi civil society organizations aragi tongan tongan ba koi academicians or lamdam sida leiba tongan tongan ba duma element mayam che masi amata oiba will amagi makhata akoi oiba future se akoi na kanjamna bagi damakta akoi miyam akoi na kanjana bagi damakta adumba government of India na chapchana masak thokpa khongthang sing adu akoi na asa tawdrabanina akoi kamaina tawlarga akoi gi miyam se kalhoba yagada ge karamba ain gi khongthang paikhalakanda natraga malem ge platform de yaurakanda natraga India gi lariba thongjin se akoi na thinba watpagira politically akoi na movement tawba si shon bagira kari gino krai da hori bono masige miyam si akoi somda khitang yamna kano akoi serious waina lobui tangai phadaw leirabra haiba adugi hofamdo ai kanu tawjage tagatchariza thank you very much makhat chathajaboy nei pabung dalak jage pabung na kalamarom da hujiksi ojana su ko gi hariba article 19 sigi matang da masai koi free movement ya da ba du jana tana resettlement gi matang si resettlement tawru badai ne mu torbung da id inong no ba firing tawraktana bom nung langjalaktana tawri si pabung adumakpu si khoina sung ubada khoigi mitei gi oina tongan tongan ba khoigi peace pamba masagi resettlement se pamba ni na khoi isa isa gi yumda changjarage habasi churachanpur da leramba maitei singna su pabung adumak isa isa gi yumda changjarage habagi keno si protest makhoi gi demand je dum chang khoi chathabaje ui adubu hojik phawda laiba phibam sida kuki gi maikai dagi imphal da makoina taramba makoina leiramba yum sing sida hoi makoi ju settlement di pamaga su adumaki imphal da leiramba du makoi akoi ju changjarage khot lage habasima mami je samna ui ba pabu akoi so maitai dagi di demand jang kan na tawri ba changjarage na makoi dagi di hanjan jarage habagi demand sima
changningasu udaba adugi nakalam da mu khoigi ngasai legislature sing je masing yam basi khoi chomdana ya heli baneba akoina tara khatane ba habidi masida mu yengurakanda haidi yengbada ngasai unity basi makoi mi masing yam jadraga unity di makoina oiri hairi ba pabung yang kanna unity oibaduna chap chana makoi union territory natraga separate administration je until and unless pidriga di khoi gi demand se phangdri bawdi khoi hal loi haibane ba pabu adu ibatar ga di miyam na khangnari si khoi gi BJP government na haiba makhoi geopolitics tawi makhoi se proxy soina season bani hairaga su adumak khangna leiraba udana leiraga su hojiksi handaki meeting si the peace poraga la hairi me pabu adu itaragadi within sigi short period sida PC kamaina poraka doino mangkraba trust sing je kamaina regain taraka doino haibagi wahang simasu pabung yam chawna lakpa sigi taragin pabung yoba moche kari kamaina thambini masi gomena William wat padagini moina pangthoka da thabak se pangthok ba gomena mathau tau da dane ba maruin pang loidrisi isam sam haji kene hojik Imphal ni Dimapur lambi se governor natrag MLA singna convoy toraga ROP hangdoga challo praja su convoy toraga moi government vehicle toraga challo masin no moi kapo pre yengse moi ne example set to bi haibo ni ta plane le Imphal legi tonga Delhi se mo ta Imphal legi si moi convoy toraga MLA sing se governor sing se Dimapur de train moi plane tonga ba masi example si makoina yari haibadu moi routine nama set to moi example set to dabane ba masi makoi basing sidagi choira podagi makhata basing akhoi awa phangmane ba hoji yi settlement to bu yade khote ga na haibasi boi kharana akhoi parja khuding mapu manipur na mapu he to moi control to yabrane adu moi ne ka pa de khoi ka pata retna moi ne di hoji aina phawsai thai wari sa ba moi 300 400 rounds ka bi bomb mani tai madul casualty temple ki asiana di yaw de ko moi akhoi na ya di ai ba threat ma sum moina akhoi ki hen mo kolan ba du ma yawri ma je by force ko by all forces security force my am selag ngak selaga ma se moi ya de ma nang ghai ga dam ne ya pan moina si obstacle se moi aya ma sim loi thuti aga moi khara sina ya bra do sing da su government sina singda ma doriba tam paktana ma doriba si government su moi su bias feeling si lehloi dabani aduga isam jam harabada 3200 no man cycle tonga yare mau ge poglai senapati poglai cycle thoraga senapati den semai si nearly just 60-70 kilometers hidane ba masi namghar ga dum sarpa ya bane ba maduda government of manipur ke side governor ke side ki ma responsible leiti ba leitri basi ki maram siti akoina mo haidar khange hek hawbde ngasi bawda mo government sina moi kuki gi mateng bangi haibe se koi khudi mo mafung khudung tu ure aduga peace na harmony gi damakta manipur da si Malem si jail de ke dok thamino mabu manipur akhoi kaino sina manipur police na kun mari ra ke dong phari no ba shanti thambagi dam da khongchat bu jail le thamme mau phare ado irang honji haibadati irang honji na tori kamu si garang phadira singi irang holi si garang phadi ba plane da khoi na nungai na punji je khara nungai na hingje ke haibagi de khoi da phadana sei da tori ba sibu karamba makhal ki lengang haibadu madu adu mayek sing ta i ba ko aduga masi isam jam harabada moi si kuki sing chaile te tori ne ba chaile te ba moi si warak pinaba mi le tre ba warak pu ne ba mi sina thabok tok trapani na khoi si wari bane ba aduga atopo wafum khara je ke hojik si manipur da khoi pune makche wakhalama yamna munna ina hala chaja kare wakhan khanda ba ma changi aduga hoji PR che ayu wakhalde din han meeting to khiba di PR che soidin extend torkani PR che sei hum natraga ai hala ambasi audience hai che PR sei manga bu lakane nei ha hibato adin sei hum natra manga di soidina PR che extend torkani ba moi
cai ahum si tabu moina Manipur da peace asidi oithoktabani impossible ne aduga akoina Manipur nga si wari basiti 16 October 1949 dagi ngasi waktu Manipur pajada shanti se leitana laabne peace se leitrabne ko aduna hojik election gi matam nate khwaide gi maruwari base Manipur peace hai base shanti hai base poraktana kari mu bangthok yaro ko masi gi manung da ngasi haijini mayam hai deep state hai bawa pham se deep state hai base Manipur da leiri bani ko akoina kaino ma tawraga hekta nenda gi ba amu he wang khalak pa masi sanaba mi ne sanari bane ba sanaba mi oi kharan sanari bane ba masi akoina ubungam dri ba ko aduna yam masi gi wafam se sai deep dipakana senior advocate high court ki da mayam phajana masi July 2023 da man phajana phongto khara bani Manipur da tawri base drug thaba yadabasigi yaro ina akoina protest to moina deep state kamusina kuting jala khibaneba aduna aina hajabada hojiki ngasigi malem khongna malem Manipur da Europe da akoigi angang singsina ne rousing welcome abiti ma to madumati pangthokite karigumba atopa state or madi Shoroki lambi matai ni tora masi lay pareng chai selaga oktan khotna taune ba madu boksu akoi kitang ning ba kai ngai wai aphaba thabak to boda sogate basi Manipur ki thaine degi chanari ba culture mani aphaba thabak ti tawsia de ba huran ba phataba thabak ki di mi yam lei ba ko Manipur se aduga Malem Thongam sin aina ngasai wari sajabada ma ki ahan ma mission nga siloi gre bagi ani suba mission sina 2027 da masi Manipur da natana Malem ki misak khudi pona khangda ba Khongchat ma man satkani hai ba ko masi satwo sinu mai pa po sinu Malem Malem Thongam sina masak ta ba thaba mo orak sinu aduga hojik boiba Manipur da ori khudi maksitina India government na moigi aningba ma apamba ma mapung phadri na sum chathali bane ba akoi si sanari sum amuk thado amuk phajin gi mo dene moin tori base aduna masi kyang kuini ya kadigi hai base akoina khamun to khanthabam to e aduga aina hajabati aroi bada akoi parja khudimang na akoi khandhaminaraga moina hoji sanani mo sanari base masi ongto khandhaningi aduga loisanbagi pandum sima ai thamhaningi aduga masigi wafam punamaksi Malem Thongam boiro ama boiro tawri bukhudi maksi afa bukhudi maksi akoi punamong sagot minaraga loisanbagi kari choiri bagi khandam minaraga loisanbagi pambai simathi upai simathi seba wafam si hajaraga matang si loisanjage Thagachari Babung, Makhatsa Thazaboinai, Uzatumsa the Laksake, Uzatumsa Nakalamarunda, Government of India, politics, heavy geopolitics, it, Tawdana Ladiam, Mazimi, Miam, doing a Hainaba, Wahanga Makani. Don't pose at Tumsa the Laksanisi, Akwe Kangbada, Masagi National Party, BJP, Madi Congress, and is in a rule toba, Congress number, Lishang Shitna Toba, BJP, Namuk Laga, Lishang Shitna Toba. Adumapung sa pabong nasupan biba 16 October 1949 da Manipur na India da marstaw badagi ngasi ID tongan ba khogi ngasai deep state ki matanga panbiri se sigi wapam jimasu lae adui beta ga di hojik si koi congress na pan ba se pamdre hare hojik BJP pale BJP lengak se dam yamna penadre even khogi BJP ne absolute majority or ga su BJP ki legislature sing si makhogi dasu esa Manipuri yemoina laidiba Manipur ki situation si da makhoisu dumak penda bakara di leirangada habagi thajabati lei adumapu makhong makhut punjhallaga leibana maram oiraga leiba phibam sida karigumba wari warol yaninda ba phongdoraga su madumaksu ngamdaba nupa thoktaba haidumak neba ojatomcha hoje khoin uri bese masidagi nanthoke hai taragadi makhoi legislature na lawgadaba responsibility initiative sing jo amta lawba ngamdre si people si the peace for a price oi thoktre adu ibata agadi Manipurna India dagi amadi Hindu dagi nan thoke hairabadi tangai phadana ojatom sa hojik
kari tauba mathau tari ba oza tomcha masi yorgadi potsi yam lu re yam lu idi kaino da notice ta tawriba potsi ko geopolitics hanar maje kanana no si matang de maje ko koi loi kang british ki british ki legacy ne ba hindu pade nam tho se ba akoi kari da ta da christian da ta do ri bra hoji mo na loi na mak sing gai loi na mo na lo sang gre tampak ki ko saruk ahum thok pi manga thok pi ama ha ge ahum thok pi thai ning dri asi hoji mo christian ngak ta sang gre adu ta da ko ji christian state mo on do ri bra mizoram on gre nagaland on gre nadra meghalaya on gre akoi ji kari da ta do ri ge adu akoi indigenous na hai bi se kamai hing do ri ge Hujiki mapangi lining sida look karo matung da kuji indigenous ogi dori bra ada masi yam lubo mapam ne ba asi yong ne dei masi sida khana bisu yaro khana bana mapung ju paro akoi khaktana hai bana su madu yaro adu akoi na khanga da bisi ai de dum haje bani ta sing ne yeng se ta ga de manipur ki merger agreement hai bisi merger agreement la it is an agreement between the Union of India and the state of Manipur. Merger agreement hai boy pande. Ekona transfer to grise only administration. Aduna yauri ba Union of India na Manipur se. Makoina bo oro na traga through any agency they desire rule to boy ba hoji. Asi Tata company de pito su ya ba mo khoi ge merger agreement hai ba masaj de yauri. Agency ma dum sinna se ba Manipur go mo pikra ba se hotel a so bo mo gum ne. Adune luram ga ne ba. Aduna sigum ba si jo akhoi gi akoi si yong na na bravo akoi ki position je akoi chana nei na jara ba number 1 ngasi bau da manipur ki sok thare ba kari kara tori mem se akoi am kum na nei na um change masina to am bam thang se hauji ki oina akoi hauji peace product ba ya ro number 1 peace product ba sunga ya ro india government su thabak tok ba ya ro mam de ke no da akoi ki government ama chalai ba matam da india constitution ki matung ina list se ahum ne ba union list haidram le state list haidram le concurrent list haidram le nadra law and order problem state list ni adubo foreign gi ko mapan de gi to koi po jaw ta ga adu union list ne aduma na masa khaina lei bani na akoi je ekta state amo ore na pura ekta koi nu kusi to ya ba nati heb adra masi gi mayam ji yam kupna ye na sang ko matam de di asuk lu gurba game ji hauji gi player sing sina sana ba hai gi dra hai ru dra se ne adu ne ma koi na yam na pena rakti se akoi na thagal lu player sing se asi yong na sana ba hai ba player ra player hai na sawi ga nu ko akoi gi politician sing se political leader sing se asuk lu political game je sana ba hai gi dra akoi na phane am hai ta geopolitics to bigina je sunga ya ba ngarang nan tholei du ne ba india government ga KIA hai ba moi ge Kachin independent army ga agreement to na ga rear art ki to rei du ne rear art ok thok ya na agreement in ne me hai du ne mase akoi gi yam sam na ba da akoi na khang ga do se world gi chokidar se kana no america ne america na sana ning ma mong ga sana ra ne moi ha je moi america si bu mo khu gi lam lo khoi na rin india ne khang na ba mo khoi gi han na gi ko indigenous people du gi na tro moi loksan ba loi gre africa je upun ta na thuwa ba loi gre hojik moi ne yang ai se si gi jaga se ne moi de di ma se anu bu sana bu ngam ne ma se akhoi madu yong na akhoi khang ga do ne moi je hai di india da moi regime change na ji lang ai si di hek ta taw kano gi ko vote ngam na ra ga ngasai government change to boi muta sai force na tawne na bangladesh loi hoji bangladesh kai to ko dong khang de natra hoji notice india se moi na loksan ne hai ni moi maka thamne gi le si su am lu ba tara lo ya ko dum ti nepal de regime change to ra regime nepal gi regime change ka rak sur ge ning to hatuk pi ni democracy la ya do moi na no hala ga to gi tu ne adana si de yam sathi ba prithvi gi game je ko khangri hai Ukraine da tori sidi yes Ukraine loi na paisa thada bo no mai pisam bio Russia ga tawna bada aduna di michang je amadam hong to ga to ko man da yam samna da moi je exploit to bom ne ba je khoi gi Southeast Asia hari se ko sidi le lo mineral khangde am khangde mayam je sidi de le mi ga je moi no sidi ba jana te moi sana ni mong sana ga de ne
अदु सानजु सानरिने बा होजे अदुना असुक यामने लुग्रम मतमसिदा अखोई कमाइना तौगदगे हाबसे अखोईगी ओइबा को यूनाइटेड ओइबा अखोईगी पॉलिसी से कनाना सेंबिरिगे होय याम फै को अखोईसु हौजिक ओइनादि कनसे अखोई नेशनल पार्टी सिदा नत्रदि उपाय लेते हो खलम लेजे अदुबो अखोईगी मणिपुर यो पोत तौगाय तगदि अखोईगी लोकल पार्टी अमदि मथौना मथौ संगे मंदि कनो अखोईगी लमसिगी नंग खनबा याम ले कुकी गी मोय गुबम ले थोकरे मोय दे हेना कयम खनद्रे नत्रा अमगिसु ले मोय दे हेना कयम खनद्रे हाना मणिपुर हाबो पोचे हौजिकती को बाय बाय वाखल दे तुगेमने आई अखोई मणिपुर दा बिलोंग तवे जे मोय मसाने याजरिब्रा अखोई हंगिंगम ले मचिन दे हाइबा नत्रा हाइदी इमुंग अमदा हन मपा मकुबो को मनेमो की मखाद लेबो मौसिंगसिना मागी वाखलदुदा अखोई इमुंसिगी मीनी हाइना खंददना माई मागी तुमों कादा देगे गनेदा तुमिन तुमिना चापो चाबा होगलागदी तौनिंग बतबगा होगलागदी मदुबो युमदि तापि पांदे अदु मंगना त्राबा होजिकसे अदुना सिगी पोसि लेबनिना होजिक अखोइना मगोल नाइना अखोइ मजि खनब ताय दो होजी अखोइना असुराना लांगरबा मतमदे मसी आइडिया पुथोरप लीडर से कराइ दिल लेदिगे आइगे साइजेगेने सांगाई फेस्टिवल की लाइबे इहोक से नेमधानदना तौसे कांदा लोकल लेवल थोलागा धाना फम याउदे मरुम कइनोबा मा थोलकने बखोने तानरुद्रसु मरमदि कइनोदा मदुगुंबा पीपल की मूवमेंट दा याहोग तागदी मखोगी फुटिंग लेरोय हाइदि मथंद चोंथो इंथोप अखोइना मथंद चिंथोप मचंगेबा अखोइना कोइतान तानोदि सोकबुदि अखोइ मैम जे फजन के तौसिना हौजी करिगिदमक्ता कनोसे लंबेन से फ्री ओइद्रिबनो नत्रा करिगिदमक्ता हौजी अखोइगी चुसामपुरदि मै धारा तालैसे ngasi बौद फाद्रि करिगिनो नत्रा केमते एक्शन नमते लोकत्रि कइनो हैना मसी हेक्ता अखोइ मैम से को ngasa aina हाइजेबदो थबक सो दुम सुसी को अखोइगी प्रोटेस्ट सो दुम तौसे अखोइ हाइनिंगने को अखोइगी प्रोफेशन दे लैसिंगजे अखोइ जो ब्लैक बेस थेलगा तौबो याइना थबक तौबो याइना करिगिनो am ब्लैक बेस थेलिसे आइदि वेसे अखोइगी हाइना दाइने जापान दा कन इंडस्ट्री स्ट्राइक तौ मतमदा खुंगुम साबमदा नाम खतंग साइदो कोना लोरगा नाम नु सारगा मु पिकअप तौ हेदो अदुना तौदना अखोइगी इनोवेशन तौबो ताय मसी वो वाकल पुथोपजे अखोइ हाइबो तायबो अदुना मसी गी पोछि लेबनिना अखोइ हौजिक मखोइना हारिबा हौजिक ngasi कनोगी चैनल दगी लापनि को कांगला पौदा हाइसे मोगी कनोदा मीटिंग तौ हाय ngasi जे को मीटिंग तौ हाय अखोइना हानगी नोमै तापो फुन एक्सेलर ने हाय अदु रिसेटलमेंट से असि जु मखा थांगे ने हायना जि पब्लिक का मीटिंग तौदा तौइना हौजिक पाउ लाइबो को अदु से लाकबो सुना याबा अखोइ इंजन बम संग है इंजन बाइबदी तौ थबक इंजन बनते को कनो से अखोइगी वाद इंजन बाइदि ए नंग असिदा फुरुसो अदु हादन तब हाइदि अखोइना तौजरिबो थबक से मसी मखा चतन गिरि 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 इनबम संगेबा अदा मसी इनबसे हौजे आइदिन हामजो हाइजरनेबा कनो सांगाइ फेस्टिवल लेरम तागदि आईडीपी की अवाबसे खौइदब्रा हाइसे अदु तना आईडीपी अवाब तारे आईडीपी अवाबसे मोय खतगे अवाबरा अखोइ मैम मगे ओइबम थोप नत्रा अदा मसीगी पोसे मसी अखोइ कमाइ तौदना मूवमेंट अमा कमाइना सागतगदगे हाबसे मसी मूवमेंट सिदा याउबिरिबा स्पेयर तब मीसिंग पुथोकम थोय अदु नत्रगना अतोब ग्रुप अमना पुथोकम थोयब अदुना हौजी याम समना हाइतारगदी लीडर से को लान मतम दो थोलकदेनी हौजी मणिपुर कनोना अवागी लान मतम द लोना मचेना रकांदा हीरा चंद्र से थोकलागा नत्रा तांग्रिनी मोना लागा ताकुन दोना को विरिनी हिस्ट्री दा नत्रा अदुमाइन तौदना सिगुम मम्मा याम से कोइ उरे लाबने बका दि अतोबम नाइना कोइ मणिपुर यो याम नोवाइते हाइजेगे असिगुम सेंटर न खुद याम थिंजनबदगी अखोई पेंद्रे हाइदना मतम ममदो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइरंबा कांग्रेस लोनमक तोगा रिसांग कसिंग दंग लेमहौरिने निंसन बिरंगनी को मधु ओजा निपाम चाना चीफ मिनिस्टर पालिनी मथंग मा भोट काबो ngambro कनानो इंग जाहिदो पमु याबो फंगी लबेन थुगाइदे नि मथंग भोट काबो ngambra असिगुम लेबा की दम तो थोकी बिसिंग जे अखोई की प्रजा मयाम जे याम थिन थिन बिट्रे तो हैबा हजि अखोइना हजि इंजलिसे दुने अखोइना पामजे सिनेबा एसपी लीडर सिंग जे यादे थोकलो हइजे मथंग थोरक द करी ओइदोरिगे बमोय मंदि कने ममांग द उख्रे सिटिंग चीफ मिनिस्टर म पो बाइबजे बौंनि पामजानि ने बौंनि पामजा नते बा ही इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हुई मिटेगी थौना याम फगिबा अमनेबा नखोई सेंटर न तबुदु यारो नखोई हाई कमांग नवा लौदे ना जोंथोकबो मी अमा सिटिंग चीफ मिनिस्टर अमा मोने पोबो ngamनिनेबा से सि पोहन ngam प्रजा नेबा खुइसे कम प्रजा नो बा खुइसे करी थोलक तोरगे भौसे से पंगांग ngang बवानी
ai da hai do ngang ka bu do nei no da khom bi rum brang pong ira ba je thaglo ko ma je pohon ba sunga ya de ko ma je khoi gi leader ni ko hai do ai pong ni pam sa so ngai ma je phagera phagera hai gera hai ma je no khoi gi hai ka mana manipur ji sana ba ya ba ma phom na te je khang ni bi je ma ne ba ma ka do bi ye ba khoi na ho ji mami ko ko gre yes ana sigum ba gi po chi da ko khoi na si de ka pangai nin je la ka taw ji de kana na lo de no hai ba ni aduna ma si gi po chi lai ba ni na ai khoi je yam na ko wakal khanda ba mathau tai aduga khoi na kwai khang Darwin gi ko padi phaw theory da khoi je survival of the fittest hai ba du ni ai khoi se fit oi ba survive to ba matik sa da ba zat ba moi da ga de ai khoi je mut khine ba ai khoi de he na chakut ba jati mayam mut khar ba ne ba mase khoi ning jang da ba ne ba adu mak ne ba ji cookie ne hai ba kamu sing se ya wi khang khang moi chum nam thal lai se mam de ke no moi adia so bi ki am lai ri yes resource watte khulai watte ko di mukho gi damata matung de lepi na ba mi watte watte bi ni yawe kham ji gi nam jale si ne psi adra masi theng na bai se akhoi ni se jang ha ki oina ko hek ta to ga theng na ba ya ba yam sustain oi ba tai akhoi machine se lingjen man ba tai na ta akhoi na kamai to na akhoi ningtho matang lak sing sina manipur hai ba lebak si ko akhoi community mayam pu ni hingai se kamai to na hing akhoi ni am lam ba le ba matam mamada naga ga cookie ga na nang naga na hayu nang cookie na hayu ha mai te gi group am jong tho ga na do am thai bi ya ba moi masa gi le hen ga dong ni je ngasi bok ka na hai bi ge ba khoi na ani ba na tra lai di na je maring lai di na tra so the lai di adu lai ma khara na naga ni ha ni khara cookie ni khoi mai te gi ga mo no ne adu ba hai bi ya ba they are different moi je tong an hing ga ni bo khoi dum ko tong an je recognize to ne se du tribe ki list mo ko yaw ni ma se kan ang kan so ko ya ba se akhoi hai bra ba akhoi gi ba mang mathang hat ki ba se community hat pa si community hat pa ko community hat pa je akhoi kan ba yaw bra ba moi ha ji du di ni sangai kan ba to man tarau kan bi na tarau ka mun na law je gi di tarau mun to re na si akhoi ubi bra ba se akhoi na aduna masi akhoi wanda wakhal to mathok tai aduga taseng na lebak mapu ge hai tar gdi awa ba bai no khoi hai tai lebak mapu nuwa ne le thok ya bro mina di nuwa ne le be mapu di nuwa ne le sunga ya masi akhoi ne khang ga da ni mapu hai bi ni lo na mu chen na de ne ba mina hai bi mapu ne ya na ba sat pa khak ni aduna akhoi se mapu ne lebak si gi mapu ne hai bi se mapu ne hai dana tongamba phat ba wakhal na te ko hai di akhoi se we are the guardian hai bi do adu natro hoji modi na tori se we hindu are the guardian of india ai na moi tori se du natro samane khoi manipur na akhoi se guardian ni akhoi gi ning thau pa lak pa matam da manipur ji ning thau matang lai ni chei chani chu hum pa matam da atoba ning thau yaw bro natra na akhoi na atoba da kano se yam na namsan gi bu yaw bro adu ma gi kun gi mai ja ke ning thau ge dum lai na kun gi ning thau lai ni ta kuma ning thau lai ri am lai ri kemta lai ngari ba aduna akhoi yam upna nei na ma sangi aduna masi akhoi hoji hak ki oina tawraga ko asia je nang bjp phatre congress pa angedam ni gai ba ko masi ta seng na hai tar gadi mkhoi gi su da mathau di tai adubu akhoi gi oiba akhoi gi soil si oiba amma yam mathau kai ba the soil si oiba mi sing guna adu pubi re sing sina moi masa je moi sacrifice taw gadong ne ai matik cha de na khan tar gadi matik cha ba ko biyo natra ai ne sum pasel laga thamaga nongmaya phobu to ka pa haibo hete bu sum ko la tham ka do no natra aduna adu mo ma changi aduna ma se hai dana su ko khoi gi comment ta kai da yam na tai cha da bu su pinner ko dum ya we adu ni ada ni kai na ba bijo ko su kai de adu bu seminar di pulap seminar ni natra yam hai singi ga na adu ipum da dum yaw do natra yam hai singi na ai ke su nam thok pa ya re do ai gi matam yaw kan dai se dum loi ki ni natra adu bu ai khoi yam lu ba tan ja am da la ba ni khoi lai ba manipur hai ba pot ko khoi gi kanu se kanglu furup mayam mu punna panare bi gi saktam je masi kamaina kan gi de gi se masi khoi khanba matam yaw ba ni adu ga hojiki lai ri ba ko tu kangbu sing si su moi wakal khanda ba matam yaw ba ni moina tawri ba do moi kra yaw ngom ga de natra ta seng na ha ga de khoi habi gi ni bu khoi na hoji chatli ba moina phai na khali ba mu khoi gi lisat bu moi mapa ma bu gi lisat lo migi lisat ne mapa ma bu gi lisat hanjan ga da ba ni adu natro root saina africa kangbu na mu khoi mapa ma bu gi ningsang kan halak ka de natro aduna adu ba awai ba ko migi awai ba
sagi magi ka way duna ko lambi duna mama punsi chokot pa yagadra adana akhoi di sidagi polak pani chawk pani ko lo na mag hui lamina dana la abani adana masi akhoi nam na khandaba pai illegal immigrant habse kantanate modern concept natra magi lebak tu da nataba atupa leba amadi laga lakselaba duneba kan illegal immigrant haise madu han batay Yes. adu su tawbatai aduga akhoi di mapu ogadriba akhoi se aduna neba akhoi gi mi singsina national party di am pa mi se ke gno national party gi mapu a ta ne moi waja sno akhoi sidai da adu gi wahai tu di sina ningre ko nungai ba am pa man bagi neba malam di ke gno kari do gi manipur da ka do gi resource wat ka do no natra tourism da to da pisa thambam lai ri ni nan kano la mi di Taiwan da khui mi te mi sa pha pam na hai di khui Taiwan da di ngapum da yo ga dum hinge na hai di khui amasu ka doi to di no khui manipur heavy industry gi mafam do khui di cottage industry na tra yong gi fi dai ri bani khui da thoi ba cheng ka ri exo te nga ta ni masi mayam je phajana khui na properly ko masi season na ba matam da yam phajana resource mobilization to matam da khui ka du gi paisa phong di adi akhoi je human resources akhoi ni heli na to football gi thadoi ba sanor mayam thadoi je asi yam pharba makhalam ni se se akhoi gi resource ni se asi resource mobilization hai ta ne asi so politics ang ta ga di ko afa ba khanbiro natra ekdam politics sem chang de ekdam mo khane ana politics sai se akhoi gi lebak se di kari do da akhoi state har ge ko ato ba de da hai ro akhoi gi state se di politics sai je kari no ko matik Saba mayam jin namdharaga matik sadaba mayam na pananaba system ama dong na tawgreba khuise ai isa do laikam loi dribo di mana changba yaba post do hangasu ko recruitment tawgreba Yes. thoklaga macha do na hapeba matik chagira cha do ira masigum to bo hongna braba aduna di kana re akhoi myam pulap chimina ne ko aduna masi ko akhoi handagi khudong cha se lawraga akhoi gi political class haigada political gi akhoi gi group se ko masi akhoi na khara define tok thok ma sangi mogi mafam da changaga tok thok ma thok taroi darka le bata ga di hena phaba group se akhoi sengot pa ma thok tai ko ai madu mana hajege adu ga ki leiba ngasai gi ko akhoi gi state amo ore khu thingjele ka haibu di india de ngasai hajibu do list ahum ni list ahum ji union list se center gi ni state list akhoi gi ne concurrence ani makki concurrence list ka ma center na lo semda laga de mai chat ka da ama ta sen hai ta ga di ngasai gi hekta america ge to mai ne hekta free de leina natte ba india gi se di kano harga yamna centralized over constitution makhalam ne ba aduga atopa mana india gi constitution se parliamentary form of government se hek lai bo de remote kan khale maram de kano matik sa ge charo vote ka ba mayam do masing ya lai di kama presidential form lai ta ga de president na phom ge makha da la ga BJP na thawak phaba tawre ha da moi loi ka do congress na phaba tawre ha da moi loi ka do ni ada hojik ti mai constitution de lai pani na ngasai ha je bu do IDP sin bo tha de krai do more ga kaino ga matai khara tampak de kari effect lai ki aduna di sigi system sin ne ma khoi molhali se masi musu akoi wakal khano matam yaure ba aduga buta singi matam do ngani do India needs another constitution haidana ko constitution atopuma darkar leirba habje buta singna ama esmai matam do malemana president obi matam da si hogdokna momde ba India da sanna ribra sanna da bra ina habse matumai tokduna akoi uchi yengwa matam ma yaure aduga kano se akoi gi ko matam gi matungina ngasagi ko khoi gi generation se ko adum generation wangkhat pa masangi manipur de generation sai wangkhat pa habon tam da sum makha khajong handa bra khale ba khoi decline tawre de lojege. Okay, thank you very much. Loshila padai Jalan da lag sake Jalan hojik si president rule gi lengak si laina akhoi hana gi kamna badai ti khara halaga su nan fakak chau ikhai gi amuka haurak pasina maram oirakanda haidi president rule gi lengak si cookie gi makha da leirabra hagui wahang si Jalan miyam na yam toina hang na wahang makak ni ko habdi laiba security forces sing thala iba chang iba mayam si judumak haidi bias laiba man ba adudagi nahan nabol sabal lekai de ambush to gi du yam thu na dumak
ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡꯒꯤ ꯐꯧꯀꯥꯛꯆꯧ ꯏꯈꯥꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯕꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯖꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯅꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟꯒ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯒ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ BJP ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ BJPꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PR ꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ PR ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯖꯦꯁꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ 아이디어도 아두 follow tꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯖꯔ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯆꯣꯏꯕꯂꯥꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯦꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯔꯃꯣꯏꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯗꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯏꯄꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩ ꯕꯤꯂꯣꯡꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ BJPꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯖꯦꯕ ꯑꯗ BJPꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨꯇ꯭ꯋꯥ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯇ꯭ꯋꯥ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯗꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯇ꯭ꯋꯥ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯗ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯔꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯕꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ इनिशिएट तब मधु ब्लॉक तौना होटरीब मनपुर पीस एंड नॉर्मेंसी पुरक्नबी खोंथांग खुदिमक अनटिल एंड अनलेस अखोई पॉलिटिकल सेटलमेंट दैट मीन्स सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन लाक्ट्री फाउबा करिगुंबा नॉर्मेंसी अमत पुरक्नबी खोंथांग अखोइना ब्लॉक तौगनी हाइबगी चप चाबो खोंथांग लौखलिबा कांगलुप सिरेसिदा अखोइगी कनो तौरिसे अखोइगी कोमथोकपा मखोइदे फ्री हैंड थाबा मानबा मखोइदे क्रक क्रक लाक्सनदबा चप चाबा कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना लॉ की मतुंगिना चप चाबा क्रक क्रक लाकपा पॉलिसी अमा अदुदा इन्फोर्स तौदबा दैट काइंड ऑफ सिस्टम अमा चथरिसे अदुंबा भारत की लेंगाक पाइरिबा हिंदुत्व फिलोसॉफी द कमिटमेंट लेबा कांगलुप तुनाने छि अखोइ मयाम सिसु क्लियर ओइना उमिनसे ते अतोपा अमना अखोइ की हिंदुत्व फिलोसॉफी हैबसे मसिना अखोइ की मणिपुर की लेरिबा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अखोई मर्जर प्री मर्जर अखोई लेजरक अखोई टेरिटोरी से मसी नाकपद सिगी फिलोसॉफी सिना अचौबा मतेंग ओइगदोरिब्रा सिना नाकदोरिब्रा नत्रगा अखोई लेमिनरिबा कांगलु फुरुप मयाम से
masi punna masi gi oiba coexistence ta masi gi philosophy sina tawgudori bra si so khoi khangina bam change clear oina manipur kanji haiba taragadi akhoi puari hankati yeng sebo manipur da akhoi gi hana leijaram ba akhoi gi maitai gi ningthau panba aduma kanglup singdura manipur da leriba tongan ba apik pa kanglup mayam siga punna akhoi coexistence sama leibinna khibagi puari se masi kamaina kaitha khibano se karai degi mangbo horakibano root cause se kamaina mathang mang khibano Kalu masel ge merakta misunderstanding, mistrust, aduga insecurity, sense of insecurity, matang polakrisi, karamba influence dagi, karamba influence lamdam chida sanga kiba dagi, masi lakhiba hu kiba noba. Matamam da adu leram ponte. External gi oiba, akhoi da keno invasion lakpa matamda, akhoi awagi invasion lakpa matamda, khagi gi keno lakpa matamda, external threat lakpa da, tekhau gi lakpa da, takhel gi lakpa da, lamdam je. Koi maitai ning thausena akoi big brother gi role loraga apik pa kanglup mayam che masi siga coexistence to minrak pagi punna defend to minrak pagi puari leijari bane bai koi gi chahi lisang shet pagi puari leram me bane ba ado akoi karama matam dagi sigi coexistence ki kano sei sira akoi singchep thaba mai chatpa lekrak chatpa poche krai dei lak hoki bano ana haujik che ai gi opinion gi matungina ti Hindutva natragana Christianity natragana Islamism that is immaterial. Sina natte. Christian gi manung da su nagaga kuki ga yanara bro hoje. Yes. Within the Christian. Manu natte. Ado hoje ki Hindutva gi commitment leiba kangbu dona Christian kangbu se sab akhoi na support tawe hainari siti. Das sia tu natte. India gi geopolitics ki magi tongan ba interest khara leiri ba ko. Magi geopolitics ki interest singna duga mari leina ba khongthang ne ba sesala ka doise akhoi sirei leriba internal rebellion gi akhoi insurgency gi sovereignty demand to bagi akhoi gi sirei India gi kano sirei gi akhoi tongan ba leipak akhoi gi mausari leira ko ningtam ba hanjan jagi haiba leriba issue singche masi chakhaina na ba ga mari leina ba policy aduga mari leina ba khongthang ne ba swaida leiriba pochti ana India gi Myanmar da lebe interest India gi Bangladesh da lebe interest India gi Nepal da lebe interest India gi akoi be sida lebe interest aduga Asia Pacific region da lebe interest amasung India gi akoi gi Indian Ocean ga mari leina ba da leba magi geopolitics ki interest external interest mayam che masiga China gi magi laiba magi interest sing duga ani sigi marakta achauba wainafam jaga am leriba winery ba ani si kanna magi keno se area domination sigi achauba lan thengari ba sigi marak sira America na haijalla aga sira kari role lori karba matamda America ga India ga marup oiri karma matamda America ga India ga muknari karma matamda America ga India ga pullaga China thengna bagi policy yadi karma matamda India ga America ga mu yanaroi dori sigi oiba tongan ba myam ma masigi matang na naina ningai oiba myam am dilai khare hena kupthaba myam ma hena khang hairaba adumba koigi international relations ki adum expert singa agoi makha adum hena mapung phaba kano je thambigane na khali tawtabu manipur da ngasi phawba sahi ani sahi ahum pharkadorba ani makhai hela aba adugumba internal koi conflict amakha situation amakha yamna concrete oiba action plan amagi makhada chapchana peace and normalcy restore to ngamdabasi aduga ngarang nahal amuka akhoi Manipur da popular government se amuhana restore taunana baga mari leina na mayam gi keno se leiringai gi marak sira mayam gi demand mayam gi pressure kana leiringai marak sira center da BJP gi leadership na Manipur gi legislature sing kaukhiba phamin na ba Paminading Mamanda Kuki Jo community ki shu group singa Ministry of Home Affairs ki Wangwa Taki official singa Pamin Nakiba then adi matungda akoi legislature sing Pamin Nabada akoi classroom na class room monda akoi mayam to Pamin Nabagi mayam na penadaba dignity akoi respect aduga akoi honor akoi state sige miyangi Moshadi lejarakpa akoi honor madai yam choba are kutniti yuaba magi diplomatic yuaba honor magi status courtesy me amdu kanu toropagi from lai share ko manbagi yamna ki middle class ki edugumba BJP ki leadership ki level daga thora ga Manipur ki legislature singo yamna akoi
importance pipi tabu yam value laina chutto da man ba dum gi thong amanung da budi tongan tongan ma myam leram ngani do mapan thong da myam no urak pada kitang phaja ba man pa adum ba sitting da lai khriba adu gi sitting du da manipur da peace hana restore to so adu ga government gi wak ko na haina si haibana chingbala kwa adu peace restore to gi wafam la akan da na antin da na unless political settlement nama Yes. laitri for peace restore to we are haibagi clear indication nama kuki somna kan kanglup amagi kuki jo community de singang haigalakpa already moigi political settlement achi karino hai kan da moigi demand at separate administration che government of india na sabchana pidri phawa makoi karigo makal gi peace ki khongthang am phau yaroi haibana chingwa pham lakpase sigi posi lakpase da adoi taragadi PC MLA sing na restore to ngam gadori bra PC restore to ngam dragadi na sai kan na haibodo pabung na haibodo koi keno le gadori bra koi PRC government continue extend to do continuation later adu ba question me ama lai adu sige mayam si akoi ge miyam ge thakta akoi yam phajana irrespective of community caste creed ko religion akoi manipuri as a whole sigi waiba future ga mari leina ba mongda akoi yamna phajana harmoniously akoi phajana akoi gi future gi waiba akoi kenoma akoi manipuri sing gi waiba isha gi waiba wakhal lon ma akoi sagat chaba adu gi wakhal lon du da center da leriba leader sing siga akoi ga phajana akoi diplomatically as well as akoi miyam gi convention natraga akoi miyam gi democratic waiba movement adu gi pambai sing sinaraga akoi gi right and privilege mayam se protect ho na we khungthang lo bu chumi masida khoi punna initiate tong mina basina thamjage adu aroi ba wafam khatang ga thamjage akhoi kanglup khuding makse masi akhoi criticism accept to de akhoi future lai roi kuki kangbu su ngasi makhoi na separate administration gi makhoi na demand tawri amasung mangmangi masina akhoi gi future oi ba ya ga dori bra ya roi dori bra masidi long pen kanoma time matam sang na changada political demand ma khak akhoi kanglu phuru khuding makte acceptable loiba mongda honorable loiba solution ma europe ba haibase masi hekta nightmare oiba kanoma di natte matam changada pot amane ba ai kuki na demand ma pamba yai nagana madu pamda ba yai maitai na pamda ba yai pangan na pamda ba yai remaining atai kalup mayam china pamda ba yai maduge mayam dugi marakta acceptable to all the communities all the peoples adugi honorable oiba solution ma puthok paisi kalup amane hekta si phangda ba yaro ena nairaga su thokada ba pot na te hejari ba ada antena na alias madugi oiba honorable solution ma laktri phawa lamdam sida khoi peace hanjanna ba gi khongthang ama phawa khoi accept to roi haiba taragadi madu akhoi mioiba khunai da tawba amna chawba papama miyabe khunai da tawba akhoi na isana isagi future hatok chaba adum ba khongthang am oigani kuki akhoi gi manipur da leriba maitai natraga atopa kanglup sing sita chuan ba natana kuki masagi oiba adum miyam da sumaduna akai ba pirakani pigani shokhan gani ngasi kuki gi masagi oiba miyam da su akhoi gi mamitagi mapi kangdana lanchigi manungda economically yam thina soktaraba future yam kaitharaba macha machu like tam hanbang ngamdraba as future gi asau bangamaklaba adum ningba kaiba mehama leiri bani somna kan su leiri bani si collectively loi shokmina gani adoi taragadi akhoi athubada akhoi kuki gi leiri ba demand singdo madu politically makoina tawjaba demand do madu adum tawjo wari sanabagi khongthang mathang composite oiba dialogue khangde ama khangde government of india ge level da mathang chathasanu kasu kaide honorable oiba solution nama puthokpa ngamna ba madugi diplomatic oiba step sing lona ba kaide democratic oiba movement tawna ba su kaide adu violence ka mari leina ba resettlement ga mari leina ba free movement ga mari leina ba singsiti Sidi antinenda unless mokoi demand realize tau tripho haibagi step to the sum leirati sidi akoi people se isani sabu self genocide tau jaba adugi khongthang ama oigani tungi miro na ngakpiroi adu haining eba adu targati akoi si area sing si phawdi akoi thadok na bam sang eba okay aduga free movement se phajana restore to ba sangi koki gi leiriba idp sing dusu imphal da lakna na ba yes khongthang
government ta khoi mayam haimin na seba akhoi so haijak ke ba aduga somna kan mai te gi leri ba idp sing du su mai magi mayum da hanjan na ba gi khongthang do madu thingbi ga no ba adu basi akhoi idp sing sina mamit gi mapi tar ga leri se mai magi political demand phangna na ba gi dang tam khoi se penu oina akhoi gi bali gi hameng oina idp sing si sina ga dori bra ha ba pon ma lei ba ngasi impan da leramba impan thadogal chena khraba irang sina maram mari impan thado khraba dumba idp sing do kuki so makhoi kaidong nung da masagi mayum da halak ningam gani aina khangjaba da aiga khangnaba police officer amakhaki adumba keno amakhak water amakhak akhoi khangnaba maru mapang amagi mana thadu agadi mangon piramba yabra na hangnaru bam khak leiki aduda kuki yedumba police officer tona ai isa su quarter sida pokpani isa no pisu quarter sida pokpani na quarter si ai tolop tagi paisa dum chati bane no quarter si thadong ningde kari gomba normen si ma lak patara gadi akhoi police sing sina pilot ken oina akhoi initiative oina noi han hanjal lo haira ko matam da ai atop mafam da leiningde ai isa su mafam jo pokhiba ai batam sang mafam da lekwa quarter do aduda ai halak ningi haiba that means people sing sida adugum bagi aspiration asa leinari ba political gi adugum movement to political gi dream to ba adugum ba kanglup sing tuna idp sing se moi gi demand gi keno oina akhoi gi kari haitare akhoi gi khulai oina sijna bagi khongthang oiga dori bra adu taraga di akhoi mission namani gi dagi su maitai dagi su naga dagi su koi pangan dagi su mayam si thokminaraga koi generation se akhoi shape to hongna ba koi humanity ni ko mioi bani soina ke ba lana ke ba henjan na ke ba ke do ke ba mayam se mase forgive and the forgiveness ngaknaraga akhoi punna himina bagi coexistence ki aduga shared destiny ma survivalism ma ko survivalism ki movement ma khoi thokta ba leibra ma da emphasis pinning bagi wakhalon do ai adumai feel to je hai jake Thank you very much. Thagat chari amarik chumba role thambiri. Pabung tentak pa role thambi ge hai pabung kari. Wafam te thamjauge. Ngasi Manipur da pan ki ba MLA sing chief minister loina mangsigi biography iraga. Amazon ge through the phonga di worldwide na kari oina pa ga de ba. Makoi se PSK agi lair ga mi iraga biography phong mo ya ga de. Aduga atopa mana ngasi chanupi Malem Thongam biography ma Amazon ge through the worldwide ne phongje ge khali ma sidi prithvi puna mongna wa lair se pa ga ni khanjai. Aduga atopa mana ngasi central government akhoi sanani momong de sanari base politically ge welo economic ge welo religion ge welo and social ge welo masi akhoi ge asoiba sing do akhoi ge asoiba sing sigi de gi moina khudong cha ba lobne bo pham chi thamje ge ba akhoi Manipur parja khuding mangna ai digi hairasi mi khuding maksina akhoi ge asoiba sing je khanda bungam dre masi khanda bungam de bi akhoi si matik cha ba mi mo wero ma ba yamna strict oiba discipline character phajaba ko corruption leitaba masagi ethics leijeba oirmadi India government am pangtok tok buya bana tiaba akhoi gi afaba singse loina manggiba phataba singna mamang thakiba ngasi emile haigine ngasi matikchaba aina hanjana haigre ngasi matikchaba aina hairiji biography the moi line page am iba yaba mi am yaudeba aduna aina hajabdi finally akhang hi pulap punjalaga Manipur se logi mating loroga Manipur se ong to ka lo si hai bo wafam se ai thamje ke aroi pat Okay, thagat chari am ngai jai khigi matam gi oiba Manipur gi issue da pogachaba semba platform amadi ngasigi topic Malem Thongam ki Khongchat hari besida khigi tongan ba panelist ahumna masa gi ba warol thambiduna ngasigi pogachari ba topic asu mapung phan bi bidamukta hanna khigi pabung amadi ojani bu Northeast window gi mai keitagi thagat pa phongdok chari loisilakpada thamjaning ba warol di Malem Thongam gi Khongchat si khigi hariba kangpokpi dagina sekmai phowa cycle na thawraga lakpa yadraba muksu mahagna India gi tongan ba mafam singda memorandum pisanduna khigi santi gi paujal poba Khongchat amada chatliba sumna Manipur da tariba tongan ba furuki chilna sing sudumak Manipur gi lairiba conflict asi isa gi ngamzaba thakta isa gi responsibility longmina duna athoba matamda khigi chapchaba ware fire bama
पुरक्पा ngamba oiminarasi haba warolsi thamjaba loinana ngasi gi oinadi miyeng tabiro khwai punamuk phim phomdagi kainana baya thangni jari till then take care stay safe and good night. Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singidamakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiba stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawbiru Riyadh ki private hospital ki nurse ki ahangba pham sing kauri ahanba round ki interview November ki tang mari da pangthok chagani yamdrabada chahi ama experience leiba oigadabani experience leitaba miyoi singi oinadi recently work toba hauzik thabak toba miyoi singna apply toba yagani accommodation amasung transportation khodimak free oijagani maigi thakna basic nursing loiba natragana post basic basic nursing JNM natragana diploma in nursing loiba oigadabani thagi oiba salary listing mautra dagina lakh amaga listing kun phawa oigani akupa marol kidamak 9366230077 natragana 7005273217 da contact tawbirau natragana aikogi office Sparkle Educational Service Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road da lengsenbirau Haksan phana thamge hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi selyamna changdana specialty kunhenbada ana layengbagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layengjari aduna state wangda amuk karigi chatlugani aikhogi manipur da su hojikti awang thaki healthcare famlabada matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhogi specialist singdagi malengi apaba thaki layen pataki yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol bidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsin biru natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tawbiru Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagi damak midiang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiba salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak
Makada Pisariba 7005273217 Natraga 7005063196 da contact Tobilo Natraga Aikogi office Northern Window TV building Hata New Chakun Road da Lengsin Birau.